अहानबदा मरुइबा पाउसिंग पिजरे कुकी मिलिटेंट सिंगना शक्ति लेबा सोफिस्टिकेटेड ओइबा खुदलाई सिजनै हाइबगी चप चाबा खुदम चांगदम फंगबा ngamle Relief came Chahomga Nifu Mapanda Lanjanarakpa Myoili Singh Yangkai Hena Lady Haina Information Minister Dr. S. Ranjan Nafongdokre. Amadi Imphal Valley area da Laiba district Singh da Namidang Pung Nipan Fawba curfew komthokle. Mayam Bukurum Jere, ELITETV Pom Gang Tabiri Basing Bosana Hemam Nataram Nokchere, Miam the Mapungoiba E Pau Pizading Mangwina COVID-19 Gamari Lenana, Lengak Napiriba, SOP Singa, Nachapina Bakanjere. Miam the Matampumba the Mark Supiba, Kutsa Sing Nahamdo Piba Amade, Mi Amaga Amaka Gimarakta Fitaru Club Nalebina Bakanjere. Masidas Natana COVID-19 give vaccine Sing Matam Chana Kaptok Piduna. Laitradasi Bulan Ting Nabada Adom Sutongdang Lobio Hana ELITETV Gi Maike Digi Miam da Piltozere. Hosek Mapung iba pau miyam da sandok na pizare. Handaki irang asida kuki militant sing yawi yawde haibiki chamam na balayramba adu ELITETV na fangba footage ta irailay na khangbangam kre. Bisupur district ki mapamama da layramba militant sing na sizinaraga hundok lamba drone camera gi footage ta sakti layba sophisticated khutlai kaya sizinabagi khudam changdam phangkibani. Village Defense Force ni single amadi double barrel paibani haibadu ELITETV na fangliba picture amadi video footage singasina mayek seng na khangbangam lagani hiram sida report ama Handak ki kangpani ki irang asida kulai paiba mapalam dagi lai lakti haibagi tayet na balaiba du ELITETV na phangba pauda handak ki irang asida kuki militant sing yawi haibagi chap saba proof fangle ELITETV na phangba video footage da haiba kuki militant singasina sniper M16 amadi SLR nongmai sing pairaga maitei kultaba jaga singda attack tobagi video footage drone footage ugo fange Haiba footage asida Seru dagi hauruga tuan ba tangjeng aduga aroiba khul phawda makhoina drone camera sinaraga attack tobagi adumba footage sing aduni hoje akhoi ucheriba footage sing si yang views na sniper ni aduga sina LMG ni aduga sina khoi SLR ni adu hairiba volunteers singasina khoi karai da kari lerige haibasi makhoi gi oiba drone footage drone camera sinraga nambagi photograph aduni leribasi aduna village defense force ni haina tuan ba pafam thamakpa akhoi kuki militant sing ni haibada media na haiba matamda waru mayamadu hairiba footage sing asina mek senga takle madudi hairiba lan asida khoi double barrel na te single barrel na te pairiba si sniper ni mamang su khoi tuan fum sing da khoi pipe na saba bomb sing phagat pagi wafum su laikrabani
मीडिया फोंग पाउदा कुकी मिलिटेंट्स ने हाइना वारोब लेबदु हौजिक ओरिबा वीडियो फुटेज अदुगा फोटोग्राफ्स असना मेसिंग ताले हाइबदी हाइरिबा असिदा अखोय मपालोमदगी मी यावबि हाइबगे चिंगनबा लेबा लोइनेना मखोयने सिनेबा फ्लैग असि करम फ्लैग नो हाइबसु चपचाबा खंगम ngamdi अदुबो मखोयगी पोजीशन लेबकी फिवम दुनी हौजिक उरिबासी मरमदुना मीडिया दा लाना थम वाफम विलेज डिफेंस फोर्स नी सिंगल ब्रेल डबल ब्रेल मसागी डिफेंस तौनब पाइजबनी हाइबो फमदु अल्लाह लब्रा हाइबसी अतो वहंग अम ओइरी हौजिक की ओइना मणिपुर दा रिलीफ कैम्प चौम गनिफु मापन दा लांजेनरकलाबा मियोय लिसिंग यांखै गा चट्रु कनिफु निपान दैरी हाइना इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर डॉक्टर एस रंजन फोंदोखरे वाफम असिंग अरांग नीति पाट चुथेक्ते लेबा डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबा पाउमी सिंगा उनबदा फोंदोखिबनी मिनिस्टर न मखा ताना फोंदोखिबदा नेशनल हाईवे कुंट्रागा तरेट इम्फाल जुरी लंबीदा हौजिक फाउबदा नोंगबदा चंगद्रबा याद्रबा पोटलम सिंग अतै पोटलम सिंग पुना मेट्रिक टन लिसिंग कुंट्रागा मंगारोम गाड़ी लिसिंग अनीगा चौहुमगा उफुटा तरुकता पुसिलखरे मसिगी सुमथक्ता ट्रेन की खुथांग दसु पुसिलकनबा खोंगसांग रेलवे स्टेशन असे नुमित तरानी की मनुंगदा मपुंग फाना सेमजिलगनी हाइके अमरोमदा हौजिक फाउबदा तोंगान तोंगानबा पुलिस स्टेशन सिंगदगी लौखिबा खुटलाई सिंगी मनुंगदा नोंगमई 54 अदुगा मरुना लिसिंग 16 चमंगागा कुंट्रागा निथोय सरेंडर तौरक्ले लोइनना तोंगान तोंगानबा तमगी चिंगी अमसुंग तमगी मफम कयादा पाक्तकना थीबा हुंबगी थबक चथरे कॉम्बिंग ऑपरेशन असिदा पुन्ना नोंगमई 52 बॉम्ब कुंट्रागा मापन अमदे मरु कयासु फागतपंगमले हाइके बैंक की ओइना पुन्ना ब्रांच चनीगा निफुनिथोय लेबगी मनुंगदा चामगा मरीफुतरा निपान मथौ पांगथोक्ले गैस अमदी पेट्रोल सु मरांग काइना लेरी मियामना मिपाइबिगनु हाइबगा लोइनना मणिपुरदा शांति पुरकनबा अइखोय पुन्ना होनमिनसि हाइना अपील तौके मणिपुरदा हजिक थोकलिबा कांगलुप की इरांगदा थासिगी मंगादा सेरौदा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंगमैनम कापदगी लेखिद्रबा वांगजिंग होदांबा अवांग लेकाइदगी लाइशन बिनोद मैते चै कुनगमरी अपोक्पा एल जानेश्वर मैते थवाइना मपुगी नाक्ता इंगना चिकना थंबिनबा मियामना प्रोसेसन चटख्रे पोसेशन अदुगी लेखिद्रबगी युमदगी वांगजिंग बाजार कोइरगा सलुंगफम लंबीदा लाक्लगा माकी पोकनाफमदा लोइशिनके प्रोसेशन चटपादुदा मणिपुर की सक्तम काइबा यारोय रिलीफ कैम्प लैरिबा सिंग महौसागी पुंसिदा हंजिन हल्लो मणिपुरदगी इलीगल माइग्रेंट सिंग अथुबदा तकथोको मैतै मितैबु ST लिस्ट चलहलो गो बैक असम राइफल्स हाइना थाबा प्ले कार्ड सिंग सिजनके लोइनना खोलाव कयासु लाउके प्रोसेशन अदुदा सरुक याखिबा ऑल वांगजिंग लमदिंग काइरम बिखोक क्लब ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी रोजेन थोंगामना फोंदोरकपदा मेगे होमदा चटखिबा शांतिगी रैली अदुगी खुदोंग चाबा लौरगा कुकी कम्युनिटी की मिलिटेंट सिंगना खंगौदना कांगलुप की इरांग अमा सागलखिबा से यामना लाइबक थीबनी इरांग असिना मरम ओइरगा हौजिक मिचम कया अमा लेखिद्रे मियोय कया अमा अवाबा ताहले थौदोग असे मैतै खकनतना अतै कम्युनिटी दसु तारकपा तंबंगमदे अखोय पुमनमकना वाखल तामिनरसी इरमदम की शांति थुगाइबा मियोय सिंग अखोय पुन्ना परा तंबिरसी हाइना फोंदोकलखे ओइनाम केंद्र की MLA नंबोल केंद्र की MLA अमदे कोंथौजम केंद्र की MLA दा थासिगी तरुकता नंबोल बाजार वुमेन वेंडर एसोसिएशन ना हौजिक थोकलेबा कांगलुप की इरांग असिगी वारोइशिन अथुबदा पुरको इंडिया गवर्नमेंट का कुकी टेररिस्ट सिंगा तौनरिबा सु खुदक्ता हंदोक खनबा इंडिया गवर्नमेंट तक्सिनगदबने MLA अमा ओइना मियामना सिनकिबा दायित्व मसक खंगना लौफम थोकपा थौदांग लौगदबनी हाइबना चिंबा वारोल यावबा मेमोरेंडम पिसिनख्रबा मतुंग तुमिना लैशिनबा से यानिंगदे हाइना नंबोल बाजार वुमेन वेंडर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हिदांगमयुम कुंजलाताना पेंदबा फोंदोरक्ले नंबोल कैथल द एसोसिएशन असिगी कैथल फंबी इमा सिंगना सरुक यादुना पाउमी सिंगदा पेंदबा फोंदोकपादुदा मणिपुरदा NRC चना हलु कुकी टेररिस्ट सिंगदगी सु लौथोको MLA यांखै दिल्ली चटलो मणिपुर की ngमखै काइबा यारोय हाइबा खोलाव सुलावके एसोसिएशन असिगी सेक्रेटरी कुंजलाताना मखाताना फोंदोरकपदा
मेमोरेंडम अदुदा यावखिबा वारोल अदु थबक्तो ओंथोक्ट्रबदि अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी MLA यांखैना दिल्ली चतुना वारिशिन पुरकनबा होनद्रबदि इमासिंगना दिल्ली चतुना प्राइम मिनिस्टर उनगनी दिल्लीदा प्रोटेस्ट तौरगनी हाइखि एसोसिएशन असिगे मेंबर एन गंगा देवी नहाई MLA सिंगना इमासिंगदा अहुम सुबा नुपी लानगी बाटोन तौरकनो बाटोन तौरकलबदि इमासिंगना अचौबा लांजाव हौरगनी हाइना फोंदोरखि मणिपुर की सक्तम कायबे यारोय अथुबदा शांति हंजिन हल्लु हाइनंगसे थौबाल मोइजिंग मीना बाजारदा मियामना वाकत मिफम फमदना खोंजन चंगसिंख्रे एजुकेशन गाइड सेंटर थौबाल मोइजिंग न सिंदना चथखिबा वाकत मिफम अदुदा सेंटर असिगे प्रेसिडेंट MM अब्दुल रजाक न फोंदोरकपदा लमदम असिगे शांति हंजिनबा हाइबा सिगे अमतंगाइरबा मेचिनरी दे लेंगाकनी अदुबो हौखिबा ममांग थागे अहुमदगी चथरकपा कांगलोप की इरांग असिदा मणिपुर लेंगाकना तुमिन लैशिनबगी ममी अमा ताबसी नुंगाइजदे मणिपुर की सक्तम कायहन यारोय अमदी अखोई शांति पामी अथुबदा मणिपुर अमदी सेंटर लेंगाकना लमदम असिदा अथुबदा शांति हंजिन हनबियु मणिपुर की सक्तम कायहनबा मखल अमतगी इरांग सागतपिगनु लमदम असिदा महौसादगी लेमिनरकलबसिंग फुरुपकी खेनबा थमदना नुंसी चनना तंगदु लेताना हिंगमिनसी हाइनसु मियामदा अपील तौरखि वाकत मिफम सिंह अदुदा मणिपुर की सक्तम कायबे यारोय अखोई शांति पामी अखोई अमतनी सेंटर अमदी मणिपुर लेंगाकना अथुबदा वारोशिन पुरकु हाइना इबा प्ले कार्ड सिंह सिजनखिबगा लोइनना खोलाव कयासु लाउखे मे अहुमदगी हौदुना लमदम असिदा थोक्लखिबा इरांग अदुना मरम ओइदुना मियोय कयागे युमकै मै थाखिदना लांजेलप्तुना तोंगान तोंगान मफम कयादा चंगजफम लौदुना लैरे मसिगे मनुंग चना या स्कूल की अकोइबदा लैबा स्कूल अहुमदा चंगजफम लौदुना लैरिबा मियोय सिंह या स्कूल जॉइंट कमिटी न सिंदुना श्री श्री गोविंदजी की मफमदा थौनी जबकी थौरम अमंगसी पांगथोखरे थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना गोविंदजी ब्रह्मा सोबानसु चाकलेन अमा सिंदुना मखोइबु मतेंग पांगखरे हिरम अदुगा मरी लेनिना गोविंदजी भरमा सभा के सेक्रेटरी थोगाताबम जॉय चंद्र शर्मा फोंदोखिबदा लमदम असिदा थोक्लिबा इरांग असिना मरम ओइदुना अवाबा तारबसिंग श्री श्री गोविंदजी की प्रशास्ति असि फंगहंदुना पुकनिंगदा शांति फंगनबा असिगुंबा चाकलेन की मतांग असि पांगथोकपनी अवाबा तारबसिंग की ओइना मखाताना मखोइना पांगबा याबा मतेंग पांगनबा होनगनी हाइबा वाफमसु फोंदोखि थाजब लेदब अदुगी मैलोइना अखोइना सिदा थवाय यावजबा टेम्पल बोर्ड की मखादा लेरिबा अखोइगी रोटोचिंग से आइगी अकलैसि व्यवस्थाकारिनी अखोइ पुनमना अंगंबा पैसा पुथोनलगा लेंबिरइबा लाकपिरि पुनमक्तुर अखोइना खतंग प्रसादिसि फंगहलगा मखोइदा वाखंदु खतंग अवोनबा मा लाकनबा अमुसु लैरिबा श्री श्री गोविंद जी कृपा लगी असुंब थौदोक पुनमक्से लोइना नेंखिदना हानगी तंगदु लैताबा पुंसी अमा लाकनबगी दमा अखोइना असिगु मतेंगसिबा पांगजबनी अलुगा पुबिरइबा हाइबताय यासुंगी अलुगुंबा केंद्रगी कमिटी पुबिरइसे मसिसु यामना लाइबक फै अखोइ मतुंगदसु असिगुंबा हाइरकपा पुनमक्ता अखोइ मतेंग पिजेनबा अखोइ सेम सारगा लैजरी तुंगदसु अखोइ केम लैरिसिंगसिदा काइगुंबा अंगंबा खरा मतेंग पांगजगे हाइदना खंजरी अमरोमदा या स्कूल जॉइंट कमिटी की को कन्वेनर चंदम सुरजित हाई लमदम असिगे ओइरिबा इरांग असिना मरम ओइदुना लांजेलक्तुना लैरिबसिंग हानगी पुंसिदा अमुक हंजिनबा ngamnaba श्री श्री गोविंदजी की मफमदा थौनीबगे थौरम असि पांगथोकपनी चिंग ताइनबा मफम सिंगदगी लाकपा अवाबा तारबसिंग असिबु पुकनिंग थौगतुना गोविंदजी ब्रह्मा सोबाना मतेंग पांगबिबसिगेसु थागतपा फोंदोखे मणिपुर की सिंग्यांग चिंखोंग चिंग्या सिंदगी लाकलिबा लांजेलक्लिबा सिंगसिगी रिलीफ कैंप असिदा लैरिबा सिंग असिबु गोविंदजीबु दर्शनसु तहनजबा अदुगा अमुकसु उबा फंगदना खुरुमजहनदना चाकलेन अमखक अखोइ श्री श्री गोविंदजी की टेम्पल बोर्ड ना मतेंग पांगबिबगी दमक्ता अइना श्री श्री टेम्पल जुजी कनोबो बोर्ड पु हन्ना हन्ना कोलुक लोंना थागतचरी अखोइ इनमेट सिंगसिसु ngasi de lai kurumsu phangjare aduga ngasi gi dong to amuka hanna ya school joint committee gi site gi hanjin thagatchari थामा हेंजेलक्लबा कांगलुप की रंगसिना मरम ओइरगा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंगमैना कापलकपदा लैखिद्रबा वांगजिंग टेंथाई एसी के अथौबा अहुमदा एसीएस के एमएलए पाउनम ब्रोजेना लुपा लाख अममम अदुगा असोकपा अमदा लुपा लिसिंग यांखै की मतेंग पांगख्रे
Irang asina maram oiraga Sero amadi Suknu area da Kuki militants singna nongmai kaptuna changlak maitegi yum kayamarum mai thakibagi thodok adubu kannaba changkiba Wangjing haitu pokpidagi Havildar Thokchom Kiran Wangjing Hodambadagi Laisham Binot amasung Khongjom Bazardagi Haikrizam Rabisana Makoi ahom mafam aduda Kuki militants singna kaplakpa nongmai maru na panduna laikidabani aduga Wangjing dagi Soibam Johnny su nongmai na panduna sokkibani Laikhidraba amadi soklabasingi yumda MLA Paunam Rosena Luchinduna Peace and Relief Committee Wangjing Tentha ACG member singa loinena chatuna imung manunggi awabada saruk yakibaga loinena Senfam Singadu Peace and Relief Committee Wangjing Tentha ACG convener O Sunilna imung manunggi mioi singda khutsinaki Mateng pangbaduga mari lenena MLA Paunam Rosena haikibada Kanglup ki irang asina maram oiraga Manipur kannabagi damak chatkiba kendra sege thawaina pontha pikraba athoba ahum asi leihauriba mirol asina punsida kauba ngamlaroi hairaduna leihauriba imung manungda leingaki maikai degi su taugadaba sing lauthokre MLA gi maikai degi su angamba tauba yabasing mateng pangnaba honage haike Athoba makoi ahumbu Manipur miyamna kendra sigi miyamna matam chupada ningsingduna amadi sonaduna leihaunaba kendra sida makoi ahumgi ningsing yumbi amamam thamlagani haike Amukogi midyang makada lamlang hupi women wing amadi khunja singna sinduna hanglep kendra gi manung chana leiba Bishnupur ward number 12 da leiba lamlang hupi community hall da No separate administration in Manipur haiba hiramda miyam gi oiba mifam pangthokre Thoramaduda Amukogi ex-president Dr. Y. Manikoman Amukogi general secretary Dr. Norendra Thokchom Bishnupur ward number 12 ki ex-councillor Hiang Hoinu Chothe amadi Lamlang Hupi village ki khulakpa thau jatra chothe na thoramapu oike Mifam aduga mari lenena thau jatra chothe na fongdokibada Kanglup anigi irang asi hauzik lepamatam oire karigumba leihaudragadi chai taret khuntak lansiba haibadu oiragani maramaduna haukiba apen pendaba leikiba singadu kauthoknaduna santi puraknaba honasi Manipurgi saktam kaidanaba honaminasi haike mifam aduda kabui chothe amadi maitai kanglup ki miyoi kayasu sarukyake No separate administration in Manipur haiba sigi matangda All Manipur United Clubs Organization gi meeting makada Yokobit Nampal amade Uvakona Sinduna Bishnupur district ki manung chana leiba Sanjalai Pokpi Community Hall ireng bamdangarang miyamna wakat mifam phamkre wakat mifam aduda Amukogi Vice President K Helen Nampal gi President Maibam Santi Palem gi President L Bimolata na chingba singso wangangloi oina sarukya ke Wakat mifam aduga mari lenena ke Helen na fongdokibada lamdamasigi ipa ipu singna thambiramba lamgi pak chauba territorial boundary asi kaidanabagi damakta no separate administration in Manipur haiba sigi matangda mifam phamjabani Home Minister Amit Sahana territorial boundary kairoi hairi adubu tonganba administration ani leiragadi Manipur gi integrity da kairakani Furup Kuntraga Mari Nungsina Kunda Leita Duna Leirambasi, Aikoigi Lam Pitokpa Amadi, Aikoigi Mibu, Tongana Lege Haibasi, Amukona Yabang Amloi. Center Gi Luching Basingna, Marai Ani Long Davida, Tabak Tauragade, Laibak Asida Santi Purakpangamgani Haike. Paugi Maraktana, Temper Break Amalominase. Babina Diagnostics. Manipur da ihan hanba oina ingsok lising amaga chamapal marifuhumdoi da linkhatki masina awang nongpok bharat da yamna pak chauna miyoi bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kaya gi changyeng sing pangthoi mayam dugi marakta amatang pallabada radiological investigation su mai pak na pangthokli wana hona jaba miyoi bagi sebani khanna angam bathak ta laibak thiraba ana ayek nanglaba kaya gi mating pangjaba si sakhang biduna awang nongpok ta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, loinana hematology, clinical chemistry, amadi clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology, amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers.
Diabetes ka loina na hinglibusing tha amagi manungda fahanba ngamle. Khong hamba nungai tabasu numit mangani gi manungda fahanba ngamle. Piles haibadi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle. BP wangbasu tha amagi manungda normal da lehenba ngamle. Pumnamak natural oiba anauba hidak makal singna laying jabani. Haksang da sokadaba side effect amata leite. Makatana hidak chabagi mathausu tararoi. Akopa moral gidamak na si maglengsin bidau Diabetes Hospital, Jennings Road near Punjab National Bank, Porompat. Admission open. Manipur ki mapanda satrabasu yaraba best quality education ga loinana Saraswati Institute of Management and Paramedical Science pangai. Manipur University da affiliated tauba Indian Nursing Council amadi Pharmacy Council of India na recognize tauraba college asida chaliba academic session asigi akagnaba sit masingi admission hauzare. Coursing adudi BSc Nursing, Diploma in Pharmacy, Bachelor of Pharmacy, BSc Forensic Science, BSc Radiology and Imaging Technology, BSc RIT, BSc Medical Laboratory Technology, BSc MLT, amadi BSc Operation Theatre Technology Operation, BSc OTT hariba coursing asigi scholarship ki kudong saba su pangbigani amadi meritorious students singi oiba tongan ba kudong saba mayam amalegani. Akopa moral gidama 9856575163 college address pangai opposite MPTC da lengbidaktuna ngasimak kudong saba silowi. Break ki matungda mayam butaram nokchari makata ba pau sing mo pizare. Ningthaukhong kaithel dasu Yukobit Nampal Amawawa Apunba Lup Ningthaukhong amade Laimarol Lup na Sinduna pangthokhi. Nakalamaramda Naran Saina kaithel dasu Yukobit Elsa WTA Sevak na Sinduna Kuki militant singdagi su lokthoko Manipura tonganba administration laiba yaroi haina wakat mifam pamke. Mifam aduga mari leinana social scientist Dr. IS Konthozamna phongtokhibada ani suba June 19 thoktingaida Manipura amadi central government na miyamgi ihul khangna thabak tawbiyu haike. Imphal East, West amasung Bishnupur District ki oina ngasi ayuk pung mga dagi hauraga numidang wairang pung taruk fawba curfew komthokli. Kaithel amadi dukan sing hangnaki loinana curfew komthok ningai manungda miyam na chana thaknaba atay nongmagi changdraba yadraba potlam sing leisinaki. Lambida mahusagum gari chen ki amaromda Imphal Valley da law and order ki fivang fagalakpana maram oiraga hayeng Imphal East, West kakching amasung Bishnupur da numidang pung nipan fawba curfew komthokre. Kha Potsangbam Sorok Mapal Community Hall dasu Yukobit Petwa Club KPFC PYIU amadi Maira Paibina Sinduna wakat mifam pamke. Nakalamromda Naran Saina kaithel dasu Yukobit Elsa WTA Sevak na Sinduna Kuki militant singdagi su lokthoko Manipurda tonganba administration laiba yaroi haina wakat mifam pamke. Thangagi Iting Community Hall da Yukobit Laisafal Pole Star Club Rising Star Club apun manupi chawkhat khongthang lup na Sinduna pangthoke. Kaibulam jawgi ima phoibi community hall daso YICCL VYDO KLYSCA SESCO ROSCA YDC FENCA amadi Maira Paibina Sinduna pangthoke. Kumbi Lai Sandong daso Yukobit amadi Kumbi Ward number 1 dakina 9 fawbada leiba apun banupi marup na punna khutsam naduna pangthoke. Kumbi Lamnong daso Yukobit Coordinating Peace Committee Kumbi na Sinduna pangthoke. Wangu Parking, Wangu Samusang, Trident Mangzing, Terakong Playground amadi, Wangu Naudakong na chingba mapam sing dasu, Yukobit Wansukok amadi Maira Paibina Sinduna mipam pangthoke. Manipur da thok liba Kanglup ki rangasida Assam Rifles da Kuki militant sing da sogattuna amadi mateng pang sinduna, Maitei singi yum mai thaba nongmai kaptuna hat pibagi thabak chatharakpasi. Kakchingi miyamna yaningde Manipur da Assam Rifles thambiranu haina KSH Radhamani Caretaker Councillor Kakching Municipal Council na phongdorakli. Manipur da tangdu leitaba amasung ing tappa hanjin halaknaba amasung Assam Rifle na tathok sasin tauba thingduna maitei micha miyam otpat thingnanaba pandamda Kakchingi lekai na matam khaidoktuna Kakching lamkhai Kakching somak lekai amade Kakching kaithelda miyamna khongjang changsin bada saruk yaraduna mathaki wafam asi Radhamani na phongdorakpani. Radhamani na makataraduna hai Manipur da thokli baira ngasi asuk kuiraba fawbada India laingak na yengduna laibagi mawangda warushin purapna ba hona bidaba ase laibak thibani micham miyam ngak na balairiba AR na Kanglup amada tengbang sinbagi thawang ase miyam na penadre maramasina Manipur dagi AR lauthok pikro tangdu laitaba mahausagi punsida hanjal halakna ba Manipur amadi India laingak na sinbiu haina phongdokhe.
Protester amana fongdorappada India ke Prime Minister Modi na ngasi asuk kuiraba faubada wahai amatta fongdoktana leiba ase Manipur gi miyamna yamna kanna yaningde atuba matamda Manipur gi irang ase loishinaba Prime Minister Modi na honabiu faina fongdokke Manipur gi ngamkhai kai be yaroi kuki da separate administration pi ba yaroi haiduna Bisnupur district ke tongan tongan ba mafam singda wakat mi pham phamduna khongjang changsingkhre All Manipur United Clubs Organization amuko gi meeting makada yukobit wansuko amasung lamdam asigi maira paibi singna sinduna Trident Mangjing Bazar Wangu Parking Wangu Samusang Bazar Terakhong Playground Wangu Naudakong dak wakat mi pham chathake Makata na Yukobit amasung Coordinating Peace Committee kumbi na sinduna kumbi lamnong Yukobit amasung kumbi Ward number 1 tikina 9 ki apunba marup na sinduna kumbi lai sandongda mifam sing fam na ke wakat mifam aduda no separate administration in Manipur India government na yelhomi akoibu iramdamda refugee ohenbigano lanje narakliba singatu bada kunda laita halu Manipur lenga ki mating fudoku Flush out the cookie terrorists from Manipur, stop divide and rule policy, withdraw so immediately, stop playing communal card, stop militarization in Manipur, Iba play card sing season a K. Mifamaduda Amukogi General Secretary Norena Fongdo Kibada, Aikoi ngasi Yamuare, Masigi Maramasi, Aikoina Puk, Fadoklu Bagini, Kanglup Kuntraga Manga, Kuntraga Turuk Kundaminari Ba Furup Singi Marakta, Kwaidagi Mawuk Pava Purup Amani Aikoi. Kanglup ki lan nate narco terrorism ki lani kuki khudingmak lan tawba pamde adubo drugs dealer singna tongsilaga makoi gi lam khara fanghona ba tawba lani Manipur da administration ani laihan ba yaroi haiba kholauna ngasi aikoina lawgodoribase handaki matang asida aikoi khongfam chet haudrabadi aikoi gi furup asi mutkiba yabagi achauba oithokpa lei maram asina aikoi amatoina khongfam chet na thengna hobagi mathau tai India lengak na pukchel senglam labadi thokliba lan asi chakcha mamang da loishin ba yabani kuki singbu ningthi turel wang mafauba tanthokna ba poram yatminasi apun bagi sakti ama sagatna ba amukona miyam da pauzela si pizabani mitop thengna bada aikoina lanchen fam thokte Manipur da administration ani laiba yaroi haiba firep kaloinena kuki singbu ningthi turel wang malana tanthoksi haina miyam da amukogi maikei degi invite tauki State asida thokliba Kanglup ki rang asi bolaksin naba lengak na lokhat lakpa thabak ki manung chana Kaching district ki manung chanba sugnu gi tongan ba maitai lekai singda security force singna pak sanna thiba homba gi thabak chathakre thiba homba gi thabak adunga se yupung mapan rom taba matam dage Kaching district police ki SP Sri Vetsness luchingba Kaching district police amadi BSF ki apunba team amana chathakibani operation aduda combined force ki team aduna sugnu gi tongan ba maitai gi lekai sing Yum singda changduna check tauke amadi sugno area da leiramba tongan ba myoi singsu ningthina verify tauke adubu ngasigi thiba humba da security force ingi maikai degi mi yauna kari humba potsak ama fauba fagat pangam kide amarom da ngasigi Kaching district ki police na operation chatharingai matam aduda sugno gi turel wangma da leiba napat ki area da su ITBP amadi CRPF na ngak sen baga luinana Mafam sing aduda makata na kuki militant sing na laktuna leishin ba ngamdana ba Central Force sing asina bunker saduna leishin ba hokre Thani Makhairom ki mamang dagi Chandal district ki Jaupi da leiba Tarataret suba AR camp amadi Monpi da leiba Kuntragataret suba AR ki camp ta thabak suduna leiruba maitai macha tara Sugnu da leiba Kuntragataret suba AR na Sugnu police station ki STPO gi kuthangda tek takaidana Sugnu gi apunba maira paibi lupta khutsinakre Hazek thokliba Manipur gi Kanglup ki rang asina maram oiraga tampakta kumlakpa yadaduna leirakhiba myoi singado Kaching 1 Taubung khoktagi Ani subada Yuren Jamdagi amadi Kangabok-tagi miyoi mangani miyoi sing adu ngasi ayuk pung 13 minute kontrarom taba amadi nungtil pung 3 minute kontrarom tabada anirak thokna puthoraktuna khutsinnarakibani miyoi sing adu na fongdorakpagi matung ina makoi tara longjam kiranjoi kauba contractor amagi makada miyoi manga na saba team ani tongan ba thabak sunaba March ki tang 18 da Jaupi da leiba 13 suba AR camp ta thabak sunaba leikibani Team amadi makoigi thabak loiduna Monpi da leiba AR gi camp ta amuk thabak sunaba lakhibani thokliba irang asina maram oiraga thoklakpa yadaduna leirakibani makoina Monpi da leiringai da kuki khunja sing amadi khutlai paiba singna maitai macha manga leiribadu makoida sinau haina AR gi get ta thomjilake
मखोइसिंग अदुगी मरक्ता अफब मखलगी खुटलाई पाइबा लोंग्री सेटपा मियोइसिंगसु यावबो उखे अदुम ओइनमक AR गी माइकेदगी अकन ममोंगदा चेक्सिंग थौरांग लौखतुना ngakpi senbiduna thambirake ngasi thoklakliba sisu AR गी यूनिफॉर्म सेथनदुना AR पर्सनल साधुना पुथोरक पिखिबनी हाइबो वाफम सिंह फोंगदोकलमके कुंट्रागा तरेत सुबा AR ना मैतै मचा तरा सुगनुगी अपुनबा माइरा पाइबी लुपता टेक्ता काइदना सिनाबिरकबो लुप असिगे माइकेदगी अफबा थबक असिगे दमक थागतपा फोंगदोरकले यारगी को एगी तो सुये तब सुलोरगा मु किनो लापा मोबिदा खुदैदा तंखदा सुलोरगा मुजे खुंदि होले कोई गेट कोई मंगा पियो होयना कोई मथक लेपे कोई मथक मोय सार मना त दुम नैरे तंखरा हप्ता मु एगा मु सुंद किनो दम थिले सिरतम थिले रोटिंग से सिलाइसिनी मोय थिला हौजेक ओइरिबा मणिपुर की इरांग असिना मरम ओइरका अवाबा तारबा सिंगदा असम की हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट तक खुंदारिबा मैतै खुल कुंट्रागा हुंदोगी अपुनबा लुप अमा ओइरिबा अपुनबा जारिबोन तेंबांग लुपना तेंबांग पोलम सिंग कोइना चतुना पीख्रे लुप असिना सुगनुगी अवाबा तारबा प्रजा सिंगदा चाना थकनबा पोलम सिंग तेंबांग पिरंबगा लोइनना लैखिद्रबा अमदि असोक अपन तारबा सिंगिदमक नुंगाइतबा फोंगदोकलमके लुप असिगे प्रेसिडेंट नौरेम मखोन सनाना हाई हौखिबा मेगी अहुमदा थोखिबत लाइबक्तिबा इरांग अदुदगी हाइलाकांदीदा लैरिबा मैतै खुलसिंग पुनसिंदुना मणिपुरगी मैतैगी दमक अखोई लैरि हाइना वारेप लौबगा लोइनना अवाबा तारबा सिंगी दमक मतेंग तौननबा अहल सिंगी याथंगी मतुंग इना मियामना अंगंबा खाइनरबा मतुंगदा लमदम असिदा लाकपनी मखातानासु अवाबा तारबा सिंगी दमक अंगंबा मतेंग तौननबा सेम सादुना लै हाइना फोंदोखी हौखिबा मे अहुमदा थोखिबा कांगलुप की इरांगदा अवाना तारबा मखा माइकैदा लैरिबा चंदोन पोकपी तांगजेंग माइकैना चिंगबदा लैरिबा मियामगी लंथुम ngaktona लैरिबा मियोइसिंगदा खरादा ओइरबसु मतेंग ओइनबा हाइदुना निंगथौखोंग खा मैतै लेकाई होलीदल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन चिंगतम लिचिंगी लुपकी खुथांगदा लुपा लिसिंग तरागी सेलगी मतेंग पांगख्रे मतेंग पांगबदुदा निंगथौखोंग खा मैतै लेकाई होलीदल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट तखेलंबम जॉय कुमार एडवाइजर सलाम इंगोचा वाइस प्रेसिडेंट एल दिलीप कुमार जनरल सेक्रेटरी ओ चुरामनी असिस्टेंट सेक्रेटरी टी बंकिम अमदे ऑडिटर एस श्यामचंद्रन चिंग सिंह सरुक याखे मतेंग पांगबदुगा मरी लेनेना हॉलीडल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट तखेलंबम जॉय कुमार हाई कुकी मिलिटेंट सिंह लांदारकपदगी लांजनरक्तुना लैरिबा मियाम सिंह ngakselliba इचिलिनाव सिंगदा मतेंग ओइनबा हाइदुना अंगंबा सेलगी मतेंग असि तौजबनी मखातानासु अंगंबा मतेंग पांगनबा होनजगनी हाइखिबगा लोइनना थोकलिबा लानसिगी वारोइशिन अथुबदा पुरको हाइना लैंगा की पुकनिंग चिंगसिलखि मणिपुर थोलिबा इरांग सिना मरम ओइरगा एखोय मणिपुर इमा लैपाकी दमक्तो ओइना अवाना तारबा सिंगी दमक्ता मतेंग पांगबा ओइना थोलैबा लमदम सिगी इमा इबेल इसिलिनाव ख्वाइ पुनोमकी मफमदा एखोयना मतेंग खरदंग पांगजरी हारिबा मतेंग असि सुगुनु अमसुंग तांजेंगदा अवाना तारबा सिंगी मफमदा निंथौखोंग खा मैतै लेकाई होलीदोल की माइगैदगी निंथौखोंग सिंग तम लिसिंग लुप की निंथौखोंगी खुथांगदा अखोन सेलोइना लिसिंग तरा खक्तंग मतेंग पांगजरी मणिपुर थोकलिबा कांगलुप की इरांग असिदा असम राइफल्स की पर्सनल सिंह चथरिबा मिचंग मिखाई नाइबगी थवंग असिबो यानिंगदबा फोंगदोक्तुना असम राइफल्स अमदे सेंट्रल फोर्स सिंगी चथोक चसिंदा थिंगबा पीबगी सरुक अमोइना ममादी कांगपोकपीदा कुकी सिंगना लंबी थिंगदुना मणिपुर मियाम की चाना थकनबा पोलम सिंह पुसिलपदा थिंगदुना थमलिबा सिगी मायोक्ता कुकी सिंगी चाना थकनबा पोलम सिंह पुसिंदनबा चेक तौबगी सरुक अमोइना ngarang कक्चिंगी मियामना मखाताना कक्चिंग कैथेल अमदी कक्चिंग लमखाइदा मियाम थोक्तुना चेक तौबगी थबक चथरे ngasi ayuk मियामना अचत अवोंग सिंह चेक तौबदा हिदाक मनागी पोलम सिंह पुरंबा थेंगनबदगी फादुना कक्चिंग हायर सेकेंडरी दा हांगलिबा रिलीफ कैंप की कमिटी दा सिनरकपदगी कमिटी की मियोय सिंगना पाउमी सिंगी ममांगदा मई थादुना मांगहनख्रे मई थादुना मांगहनख्रबा हिदाक मनागी पोलम अदु रजनीगंधा दा हापा तुलसी थाबा हिदाक मनागी पोलम सिंगनी असिगुंबा लैबाकी इरांग मरक असिदा सेंदोंग खरगे दमक निसागी पोलम सिंग योनबा पुरंबा से लाइबक थीबनी इरांग मरक असिदा सेंदोंगी दमक खंदुना यू याउना मखल अमतगी मयाई काबा निसागी पोलम सिंग योनबा तौबिगनो निसाना मरम ओइरगा थोकलिबा इरांग असि माइकै अमरोमदा पुखिदुना थोखनिंगदबा हेना पाक्थोक चौथोकपा इरांग अमा थोकलकपा याय
Maram asina sigumba thawang asi makha tana tawbiganu haina relief committee gi maikaidagi miyamda appeal tawrakli. Bagi ama penda dawa sawngi kiba ya do pukten sauna thadok naraga masida ekoi makha tana hanegi ingna tapna punna insang kigam lane tuna sana gumdana hanegi khubamda mai mapamda ajinaraga unda leta tuna ne da tana amuk santi da inba mandana wena bakta ekoi Perja miyamna apunba nungsi sana bagi thabak se makha tana satkapaga loina apunba akanba Manipur ningjen manaba Manipur adage koi saktang kaidaba Manipur oiminasi Kuki militant singi mayok tangasi Kakching district ki manung chanalaiba Irengban Hawai Row amadi Mairen Bam gi mafam singda lamdugi miyamna kholaw kaya lauduna rally chakre loinena kanglop ki rang asida laikhidraba maitai macha singi mafamda minute ani tumina leptuna ikai khumnabu utkre People Protection Force na sinduna Irengban dalaiba ibudau irum ningthauge laibongdagi hauduna Hawai Row Mairen Bam amadi Irengban gi mafam singda koina chatkhiba rally aduda miyamna kuki militant singa chatnariba su lauthokadabani Manipurda NRC chatna halu Manipur gi apunbagi saktam kaibe yaroi aikhoi lan pamde mitei meiteida nongmai kapalepu chingda combing operation tau kuki militant singna soge ground rule thugaiduna chatharakliba hingsagi thabak khudakta thingo Assam Rifles na nakalamada yengliba midyeng yaningde Manipurdagi Assam Rifles lokthok state government amadi India government ki mawong yaningde Manipur gi ngamkhai kaibe yaroi haina thaba placard sing amadi kholaw sing lauki rally aduga saruk yaramba Irengban-dagi jati sor kauba mioi amana phongdorakpada haukiba mamang thagi me ahumdagi haukiba kanglup tirang ase hek thokpadagi mathangi numitagi maikai somgi oina leiriba club organization singna punsinduna People Protection Force semduna leibaki oiba thabak sing thaudang lauduna lakli ngase chatliba miyamgi khongchat ase kuki militant singna chathakiba thawong singda micham miyam kayagi punsi lomkhiba dubo yaningdaba phongdoktuna chatpani Maitai macha singna awaba taraga Assam Rifles na harauba Maitai amadi kuki animakta chap manaba migyeng yeng bangamdaba amadi kuki militant singna Maitai ekoibu sanga dauna urakpa thawong sing asina maram oiraga Assam Rifles sing Manipurdagi chatpikro kuki militant sing ase takthoknaba center laingakna athuba matamda firep lobio hiram amatada Manipurgi apunbagi saktamda amadi ngamkhaida singna raklabadi Irengban Hawai Row amadi Mairen Bangi miyam pumna makso mayok yanaba semsaduna lei thawai tharabasu thagani haibasi ngasigi miyamgi warep ni haike thongdok kya da koi thawai na pontha olkraba adumba chamjaraba misam praja sing adu lanpamda hak bugidam ta nungai to phongdok koina akoi ngasi si mass rally ma chacharaga tungda tholkataba akoi gi afaba torpa phai khataba tok to phatte habi mongda gobeg Assam Rifle akoina thajari se Assam Rifle na akoi Manipur da cooperation pi daba maitai macha singi awana nangba makoina penba laukongba amasung kuki militant singna akoi praja khuding makse akoi mi oin uraptaba sanga gum urapa amasung immigrant kuki militant sing asi akoi takthokno Bharat Sarkar na athuba matamda pire lobi wasi akoina tham Hojik Manipurda thokliba kanglop ki rang asina maram oiraga Kakching gi tongan mamapam singda lan jelaktuna jangjafam logduna leiriba sugnu amadi seraugi miyamna athuba matamda irang asina maram oiraga mayum makai leitraba miyamgi leifam piu haina ngasi Kakching kaithel da leiba nauhal laitam lampakta wakat mi pam kre United Clubs Organization Kakching Wairi na sinduna pangthokiba wakat mi famaduda miyamna immediate settlement to victim people of Sugnu and Serau Manipurda NRC chatna halo restore peace and rejuvenate coexistence Manipur gi integrity kaibe yaroi save the integrity of Manipur one state one administration abrogate su with kuki militant install MR IRB posts at Sugnu and Serau haibana chingba thaba placard sing seasonake loinena kholaw kaya su lauke Wakat mi famadu saruk yarambi Sugnu dagi nupi amana phongdorakpada haukiba mamang thagi tang kungani panda Sugnu da khangaudana kuki militant singna landarakiba thawong aduna maram oiraga amadi Sugnu gi Imphal Turel gi wangmada leiba lanloi fai khuldagi kuki militant singna leptana nongmai kapsilakpana maram oiraga Sugnu dagi landrelaktuna Kakching gi relief camp ta changjafam logduna leire Kakching gi miyamna nongaina thambiri adubo yumgi nupa singdi lan ngaklibani haiduna Sugnuda laikibana punna laiminabadi fangdre
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯅꯤꯡꯂꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ खुदक्ता मणिपुरदगी असम राइफल्स लौथोको सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन खुदक्ता हंदोको एमएलए यांखई एमपी मरीना दिल्ली दा चट्टुना सु हंदोक ट्रिफा फौबा खोंजंग चंगसिलु करिगुंबा हिरम अमतदा मणिपुर थुगाइबा यूनियन टेरिटरी ऑटोनॉमी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तौबा यारोय हाइना नबोल केंद्र की मनुंग दलाइबा कोंखाम अवांग कोंखाम मयाई कोंखाम ममांग अमदे कोंखाम मखा लेकाइगी मियामना सिंदुना नबोल थोंखादा वकत मिफम फमख्रे मिफम अदुदा वांगांगलदुना कोंखाम अवांग मैरा पाइबी लुप के सेक्रेटरी थौनाउजम ओंबी सुंदरी ना फोंदोखिबदा म्यांमार रोमदगी चंगसिलखिबा कुकी सिंगना अखोय येलहौमी सिंगदा लांतारक्तुना लेफम चाफम खंगंदबा अमदी मिसी मिना थोकलक्लिबा सिदा इंडिया गवर्नमेंट ना तुमिना लेथोकपा यानिंगदे इंडिया गवर्नमेंट ना म्यांमार रोमदगी लाकपा कुकी मिलिटेंट सिंगसे लौथोकत्रिबा फौबा मणिपुरदा कॉम्बिंग ऑपरेशन तौबा सुक्या यारोय मैतै अखोयगी सिंगलीदा चेलिबा अंगांगबा इसिना अंगोबा मचु ओइद्रिबा फौबा मैतै अखोयगी इरमदम सिमचेट अमता कुकीना लौबा यारोय अखोयना लेपलिबा खोंफम मसिदगी लेंगदना सिरबसो इमा लेबाकीदमक सिगनी हाइना अखोय पुना लेपमिनरी हाइना सुंदरीना मखाताना फोंदोरखे वाकत मिफम अदुदा एमएलए यांखई दिल्ली दा चट्टुना वारोइशिन पुरको मणिपुरदा एनआरसी चटना हलु तंपाकता कॉम्बिंग ऑपरेशन तौबा यारोय लॉन्ग लीफ मणिपुर हाइबना चिंगबा खोलाउ लाउखे नारमदगी संसलपा कुकी सिंगा अखोय मैतै येलोंगी सिंगा लंदारतुना लेगुन चाफम खंतबा अमसुंग किसा इना वय अममा मिसिमिना होइबजे असुक्वारबा तंगासिदा इंडिया गवर्नमेंटना मैतै गे अवाबदी उबिदना कॉम्बिंग ऑपरेशन तौनेन तौबिसे कुकी मिलिटेंट सिंग म्यांमारमदगी लापा कुकी मिलिटेंट सिंगसे लौथोक्त्रिबा वा बखोय तथोक्त्रिबा वा मणिपुरदा ऑपरेशन तौबा सुया यारोय मोदि सु हंदोक्त्रिबा वा हौखिबा मे कुनगनिपान की अहिंग नोंयाइदा कुकी मिलिटेंट सिंग नि चिंगनबा मियोय सिंगना कुंबी केंद्र की मनुंग चना लेबा नापेता लेबा मैतेगी युम सिंग तुमना मै थाखिदना मियाम पुमनमक मागी मागी थवाई हिंगनबनी हाइदुना लांजेनर खरबा मतुंग ngarang June gi tang mapanda kumbi police station gi ASIMD Hasit Ali na luchingba team amana paw ma fangbadage napeta changlubada sining chitta hinglambi nupi ama ngarang nungthil pung mari rom tabada rescue tawba ngamkre police na rescue tawraklabi nupi adugi mamingna moirangthem lukamani devi kawi masagi chahi humfudra mathoi sure mapuroibagi mingna ibopisak kawi mahakumbi police station gi manung chanalaiba napet awang laikai dagine हाइरिबा नुपी असे पुलिस नंगरांग पुरक्तुना हौजिक न्यू मॉडल पब्लिक स्कूल कुंबीदा हांगलिबा रिलीफ कैंप तलेरी रेस्क्यू तौरक्लबी मोरांगथेम लोकामनीगा उनदुना वारी सानाबदा महाकना फोंगदोरकपदा महाकना युम मई चाकले हाइदुना मई चाकबा यावदबा अकाइबा युम अमदा लोतुन लेखे मफम अदुदा अरेबा चाक अलू हवाई थोंगदुना चादुना लेनखे कुकी मिलिटेंट नि चिंगनबा सिंगना मियोय सिंगना नहाक चेंद्रिबा करिगिनो हाइदुना लाक्तुना किहन खंगनबा लेखे हाइरे महाक यामना वाना लेनकी चाक थोंगबसु मैखु काहंदबिदा चाक थोंगदुना लेलक्के अदुगा तुम्बना युमगी काचिनमदा तुमिना तुमदुना लेलक्के हाइरे अदुबु ngasi इखंग खंगौदना महाकु पुलिसना लौबा लाक्पिबसे यामना नुंगाई थगचरी हाइखे नुपीएससी मेंटली रिटार्डेड ओय हाइबा खंगबंगमकी लुकामनीगी हेकपोकमिनबा मनाउ नुपा मोइरांगथेम सांतना मचेगी थवाई कनबिरकपा कुंबी केंद्रगी एमएलए अमदी पुलिस डिपार्टमेंट पु थागतपा फोंगदोरखे मणिपुरदा खुंदामिनरिबा कांगलोपसिंग असे अमतो ओइना पुनसिनखिबा तारबदी मखोइदा मकोक चिकनबगी मरम कया ओहेलकपा याय मदुना मरम ओइरगा लमदम असेदा लेमिनरिबा कांगलोप फुरुपसिंग असे मचेट मचेट ताहंदुना थुगाइनबा होनबदा इंडिया लेंगाकना सारौ तौदुना चथबा इरांग अमनी अदुना अखोय अमतो ओइना पुन्ना लेपमिनबगी मतम अदु ओइरे हाइना कोकोमीगी थौमी यूसीएम गे सेक्रेटरी डब्ल्यू सेकेंडना नियामदा अपील तौरकली विष्णु नहा यूथ फेडरेशन यारिपोकना सिंदुना ऑनगोइंग क्राइसिस हाइबसिदा यारिपोक की अकोइबदा लेरिबा क्लब्स अमसुंग मैरा पाइबी लुप सिंगना सरुक यादुना कन्वेंशन अमा विष्णु नहा पुखरी अचौबा मपागी मिपुन संगदा पांगथोखिबा कन्वेंशन अदुदा डब्ल्यू सेकेंड मकाताना हाइखिबदा थोकलिबा इरांग असे मणिपुरदा सु चटनरिबा कुकी मिलिटेंट सिंग म्यांमारदा लाल हौरिबा सिंग अमदी म्यांमार चंगसिलखिबा इलीगल माइग्रेंट सिंग अमसुंग ड्रग्स ललोनबा सिंगना खुजिल थौरांग तौदुना अतमना मैतई सिंगदा लांदादुना चथरकपा इनह्यूमन ओइबा थवंग अमने अखोई पुमनमकना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सांगदोक्तनबा होनमिनसी लेंगाकनसु सांगदोक्पिगनु
lalhobagi namada drugs karbar tawduna khunai asibu manghanbada kokomina kaidongnungda yaba ngamloi masida India lengakna tumina yengduna leithokloi me ahumdagi thorakhiba numit kuntraga taret kuntraga nipan suraba fawba irangasi loisinge hairabadi nahana yarabani adubo India lengakna makoigi divide and rule policy gi makada maitei singdana ama hai maitei pangal singdana ama hai kuki singdana ama hai naga singdana ama hai tawduna leithokli numit khudingi nongmai kappa yum kai mai thaba misimina thokpadi leptre Hajik Chathariba narco terrorism gi lan asi hajik horel kaidongai loigatabano haiba ngamde asigumba matam asida aikoi amata oina lepinaduna narco terrorist sing asi Manipur gi laimaidege takthoktri fawba aikoi lan thengnaba tare maduna kokomina Manipur miyam gi oiba convention pangthoktuna kupna khanaraba matungda public emergency lauthokuna Manipur war lauthokadabani Hojik oiriba phiba masida miyamna Central Paramilitary Forcing Army Assam Rifles BSF CRPF sing asida thajaba suktham thamde Manipur lengakna miyamdagi khutlai lokthokpagi matam natte hena miyamda khutlai pithagadabani aduga combing operation chathabasu yaroi haibasi kokomi gi firepni haike kokomi haibasi UCM yauna atai wakhalon manaba Manipur gi apunbagi saktam kaidanaba matam kayagi mamangdagi semkhiba lup kayana punsinduna semba apunba apex body amani miyamna kokomida Miyamna thajaba thambiu ngasi ngarangta lup kaya pangsemda semduna miyamda awaba ohenba yaba kaya tawbiganu Manipur gi saktam kaidanaba democratic oiba khongjang kholau kaya su ahing nungthil naidana chathari adubo khongjang singasi lamjing binaba leitaba aningba tongnarakpagi mami amasu tarakli masina maram oiduna changseleba khongjang asi aranba maikaida chatkhidanaba aikhoigi yeknabana kanano haiba munna khanthaduna aikhoi puna khongjang changsin minasi hainasu W second na appeal su tawrakhe convention aduda kokomi gi thomi sing UCM vice president YK Dhiren secretary W second amasung retired BDO maibam ibotombi khumana president member singoina saruk yakhe Mifam aduda tongan balaikai khul singdagi saruk yakiba club amadi marapai bilup singi mihut singsu makoi gi oiba wakalon sing miyamda thamanduna warep kaya amasu laukibaga loinana kanglop ki rang asida leikhidraba singi thawaina ingna chikna leiruna ba mifam aduda saruk yakiba singna minute ani tumina leptuna awaba su fongdokhe kokomina changseleba khongjang sogatladuna retired BDO ibotombi khumana masagi maranai oina kokomi gi thomi singda selgi mateng su khutsinake Mifam aduna kokomi gi youth singi oiba division ama hangba Yaripok ki akoibada leiriba club sing amata oina punsinba Manipur da leiriba CSO sing amata oina punsin biu media singna thokdok thokfam singda chatuna ground reality ki report share tawbiu amadi internet khudakta hangnaba mari leinaba authority da taksinba haiba warep sing su lokhe Hojik lamdam asida thokliba irang asina maram oiraga more amadi Churachandpur yauna tongan mamafamdagi lanjenaraklaba Thobal district ki Lamding Higher Secondary School da hangba relief camp ta changzafam lawduna leriba miyoi singi yenglaga City Hospital and Research Center Chingmairong nangasi lemna layeng bagi camp ama relief camp asida pangthokre Free medical camp aduda saruk yaraduna MLA or Surja Kumar Nahai City Hospital and Research Center na asigumba awaba taraba singi khallaga lemna layeng bagi camp ama pangthokpasi pukning thogat ningai ni Makata na sosigumba kem asi atay mapam singda pangthokpiu health kem aduda City Hospital and Research Center ki managing director Dr. CH Chandramani su saruk yakhe Koigi relief kem da katang leiba na taba sela yusi area se leiba yum da la leiba to ko more degi Churachandpur degi to ko area se la leiba ngam sing sisu koi club singi mai ga da tawda smaina tobiba Mayam sudah pilih, mayam pun mampu, ay pilih tim, ay tara doktor mayam pun mampu ay ngai lagi tanah ay tagak coba fungdok jadi, jadi segi matang atau apa, makam singsu mayam capi lega, capi gede so ay tajar saya capi lega, sumaina kerja di sebab tu mesti, ay hiana segi makam singsu tanah atau makam singsu. Laingakna kuki terrorist hengnaba ngamdrabadi miyamda sinabiu mitopna mapu saba yaroi haina ngase Thobal district ki tongan mamafam singda human chain semduna kholau kaya laukre Yellow Kanbalup ki meeting makada Meiteis Communities Joint Coordination Committee Waithau to Haukana Sinduna kilometer mangarom sangba Waithau dagi Hauka fawbage National Highway gi paringda human chain semduna kholau kaya lauke
Thobal awang lekai maira pai bi lupna susindona Thobal bazar gi National Highway paringda human chain semdona kholau kya lauke Thobal athokpam dasu athokpam apunba maira pai bi lupna sindona athokpam gi lambida human chain semdona kholau kya lauke Mitop na mapu saba yaroi mitop ta lampi thok pa yaroi NRC khudak ta chana halo kuki terrorist India lengak na sogat pa yaroi lengak na kuki terrorist thengna ba ngamdrabadi miyam da sinabiyo Manipur gi saktam kai ba yaroi Manipur imana yai fare long live Manipur haiba play card sing season na kibaga lunena kholau kaya su lauke Club Tara Nipan gi apunba body ama oiriba Meitei Communities Joint Coordination Committee Waithau to Haukana Sinduna Pangthokiba Human Chain adula saruk yakibi Moirangthem Chanu Piainu na fongdorakpada Illegal migrant kuki narco terrorist singda miyam da chatharakliba mihat mipunasi lengak na thengnaba ngamloidaba oirabadi miyam da sinabiro kuki terrorist singna chatharakliba hingsa ge thawonga sing ase khodakta lephalu mitop ta lampiba yaroi Manipur gi saktam kaiba yaroi isada imarik ama cheliba fawba imalaiba ki ngamkhai gi damakta thengna kigani lamdam asigi asuk luraba Lanjau asida ngasi foba Prime Minister Narendra Modi na wafam ama foba fongdoraktaba amadi MLA yangkai na tumina laisilibase narco terrorist singa karamba hidden agenda laibano kuki gi MLA tara asigumba kuki MLA yangkai na ngasi foba imalaiba ki damakta tauba ngamdabano Aikoi santi pami atubada santi hanjin hanbiu amaromda laisang them apunba maira pai bilup nasu laisang them gi akoibada leidiba club singa khutsam naduna ngasi aikoi santi pami kuki militant singi thawong yaningde Assam Rifles ki michang naiba thawong yaningde haina laisang them bajara human chain semba kalunina wakat mi fam chathakre Soibam ongbi Lairenton amadi nongthamam nungsi sana kobi ani na fongdorakpada ngasi fawba laingak amadi mari leinaba singna kanglop ki irang asi boloishin bangamba chapchaba thawong ama lokhat pangamdaba si pende haiba pendaba wafam kaya fongdokhe Thobal apunba miyamna Thobal tangseng da leidiba FCI godown da ge nafsa amadi OMS ki cheng lot taret ngasi Technopal district da leidiba miyam gi damak khanduna Technopal tamna pubada mateng pangkhre FCI godown tangjeng dagi cheng lokthokpa amadi palel foba thinkiba aduda mateng pangkiba Thobal apunba miyam gi mihut amana fongdorakpada irang asina maram oiduna miyamna matam khara cheng puthok pusin tawbada ayet apan piramba adu Technopal da leidiba aikoi gi yelho miyam gi damak aikoi leidi haiduna ngasi cheng asi thinbada mateng pangbani masida DC Thobal DC Technopal amadi Thobal tangsengda palel fawbada leidiba praja pumna makna pukning thogat pirakpabu ikai khumna jari haina fongdorake cheng lot taret adu Technopal tamna pukhinabagi damak DC Thobal na tangzengi godown dagi lamthaki Thobal amadi masigi akoibada leidiba club singi apunba apex body ama oiriba Thobal apunba lup hauzik oiriba kanglup ki rang asige checksin thorang oina Thobal mela ground amasung masigi akoibada numit khudingi rotation system da talgi manung da leidiba club sing SDA Jupiter Club NUYC EYSCA OYS SSDC PYDA NYC SSC Awang Leikai NIYC SRU HISU STO mela ground Mayai lerak mathak na konba maira pai bi ima ibel sing na checkson tharang lokhat poina achat awong sing check tawbagi thabak chathari loinana irang asina maram oidana khudong thiba nanglaba tongan tongan mapam sing da leidiba relief camp sing da relief material sing su yanthokre haina talgi secretary na thadorakpa chirolamana fongdorakli Thobal gi local club amadi maira pai organization kontra gi apunba loop amo eriba Thobal apunba loop na sinduna club sing maira pai bi loop sing dukan famba sing platform fambi sing gi oiba mi fam ama hojek thokli ba irang asigi matang dang asi Thobal achoba multipurpose hall da pangthokre Miyam gi mi fam adada ayuki pung manga dagi nungthil gi pung ani fawba kaithel amadi dukan sing thong hangba leiba ki oiba wafam ama lakpada punna saruk yaminaba Thobal mela ground da numidang gi matamda famliba sit in protest asida saruk yabaga lunina routine naina leirak ki oiba kanglop khaidoktuna numidang pung nipan ga minute kontra dagi ayuk pung mari ga minute kontra fawba famba kanglop ki rang asiga mari lenina khongjang ama changsin bada talda hana paw fawbiduna punna thabak tawmina ba haiba warep sing lauke Kuki militant singa lainari basu kudakta handoktuna terrorist ni haina lautoktuna laksillo leifam chafam khangdana lanjena raklaba miyam ge security thorang fazana laukhatuna masa masa ge mayumda neta ne hingbagi lambi athubada yatpiyo
फिवम अमतदा मणिपुर की सक्तम कायहन बयारोय कुकी मिलिटेंट सिंगी लेप्तना चथरिबा हिंचा याइतंबगी थवोंग सिंग लाक्सिन बंगमद्रबदी लैंगा की थौबुरोय सिंगी युमसिंगदा रिलीफ कैंप सिंग ओंथोकपिरो हाइबा खोलाव मखादा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट सेकेंडरी स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप की कमिटी फॉर पीस एंड सोशल हार्मनी HO की मेंबर सिंग अमदी वॉलंटियर नुपा सिंगना खुदै सेतुना अमदी ngakta salai taret की लेंयान यादुना चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिनख्रे कक्चिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की गेट ममांग चथकीबा चरा हेनबगी खोंजंग अदुदा सरुक यारंबा कमिटी फॉर पीस एंड सोशल हार्मनी HO की मेंबर P सोमेंद्रो न फोंगदोरपदा ngasi चही चनी खरा हेनबगी ममांगदा अवाना मणिपुर माइथीबा पीदुना मियाम अमा खुत्ता यारी लेंगदुना सासनगुम लाकनखिबा नुपी अंगांग कयाबु कामदा नमसिलगा मोरोक मई थादुना हातकिबा थोंगा मानना हौकिबा मेगी तांग अहुमदगी हौरगा टेररिस्ट ओइरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगना मणिपुर की मफम कयादा मैतै मितै मिचम कयागे युम कई उत ओन मई थाबा अफबा खुटलाइना कपसिनदुना हाटपा सोखनबा लेप्तना चथरे मणिपुर खुदै सेटलिंगै मतमदुगी थौना फरबा लुचिंग पुरेल सिंगना अवाबा माइथीबा पीदुना निंगथि तुरेल की वांग मफौबा तकथोखी अदुबो ngasi लैंगा के थौबुरोय सिंगदी चाइनादा थौना फबा नतना चुराचानपुर आकपीगनी ngasi लैंगा के थौबुरोय सिंगदी चिंदा थौना फबा नतना चुराचानपुर कांगपोकपी मोरे सेरो फयेंग न चिंगबदा कुकी मिलिटेंट सिंगना तौनिंग बता निंखा तमना तौरबा फौबा करिगुंबा थबक अमता पाइखतपा ngamdana फम कोंदना मिचम मियाम गे तेंगथा खोल तादना लेशिनबा ngamle रिलीफ कैंप सिंग हांगदुना लैरिबा कमिटी की मेंबर सिंग अमदी वॉलंटियर सिंगदी अवाबा तारबा सिंगा लोइनेना था अमा फाना लैमिनरकपना लांजेलकपा सिंगी अवाबा सि उबदा खांगबा ngamdre Security के अकनबा चेक्सन थौरांगा लोइनेना मयुम मकई मई थादोक पिख्रबा हिंगनबगी लंबी थदत पिख्रबा सिंग असिगी लैनबा अमसुंग हिंगनबा लंबी अथुबा मतमदा थबक पाइखत पिद्रबदी मफम कयादा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंग द लैरिबा इनमैट सिंग असि लैंगा की लुचिंगबा चीफ मिनिस्टर सिंग अमदी MLA सिंगे युमदा थिनजनबा सेम सादुना लैदे हाइबसि खंगबियो स्टेट अमदी सेंट्रल लैंगाकना अहेनबा सेक्यूरिटी का लोइनेना मिचम मियामदा अवाबा पीरिबा नार्को टेररिज्म की खुदोंग चाबा लौरिबा कुकी लालहोबा सिंग असि लाक्सिन बिनबा थौरांग मसक थोकना अमदी मियाम खंगना पाइखतकदबनी सेक्यूरिटी के चेक्सन थौरांग लौखटले हाइरगा मिचम मियामदा नोंगमै कापा लेप्ट्रिबा अमदी युम कई मई थाबा लेप्ट्रिबसि खुदक्ता लेपहनगदबनी मखोइदा परा अमा तंबिनबा लैंगाक असिगी लुचिंगबा सिंगना अहेनबा थौना फुदोकपिदुना थबक पाइखतपियु लैंगा की लुचिंग सिंगना सेना हौदबदगी मणिपुर काइनबगी फिबम लाक्लबदी इरै चापुमनमकना लु तोंगदा इ मरिक अमा चेलिबा फौबा इमा लैबाक इरमदम कन्नबगीदमक लान थेंगनबा सेम सादुना लैरी हाइबसी लैंगाकना खंगबियो हाइबा वाफम थमलकली कांगलुप की इरांग लांजेनदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट के तोंगान तोंगान मफम अहुम द लैरिबा सुगनु सेरौ अमदे नापेट की मियाम गंगसी फॉर्मर मिनिस्टर AK मीराबाई फॉर्मर MLA ओ लंधोनी अमदे MLA के रंजित की लोइनबी के मधुमतीना उनखरे फॉर्मर मिनिस्टर AK मीराबाई न फोंगदोरकपदा ममांग थागे अहुमदगे हौदुना खुटलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगना मैतै मिचम मियाम द खुटलाई थाबा हाटपा खक्तनतना युम कई सिंग मई थाबगे अचौबा लांजंग अमा चंगसिलकले चमजरबा लांजेनरकलकबा सिंगी मिट की पिरांग सिंग असि उरुबदा लमदम असि मियोय अमा ओइना थमोय पुबा ngamlaktre अदुबो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नंगसी फौबदा वाही अमा फौबा फोंगदोक पिरक्तबा से तसेंगना इंडिया के फिबा नुंगदा मणिपुर असि याउद्रे हाइबदा चुमलब्रा हाइना खंदबा ngamlaktre ngasi मणिपुर सरकार लैरिबा हाइना अखोय खंग्रे इंडिया अमसुंग मणिपुर पीस टॉक तौबगी वाफम लैते तोंगान तोंगानबा जाति सिंगबु कौरगा लाक्नबगी थवंग असि अखोइदा मई हेना चुरिब्रा तसेंगनमक शांति पुरके हाइरबदि कुकी लाल हौब सिंगे मथक्ता एक्शन लौद्रिबनो कनामना मैतै न हौबनी हाइनै मैतैदि ngaktokchaba खक्तने कुकी न मै थाबा हौरगा मैतै न थिंगनबा होनबा खक्ता नतना अतोपा अमता लैते मैतै न हौब ओइरबदि खुदम चांगदम पुथोकपियु अथुबदा मियोय लिसिंग कयागी मिट की PSC तैथोकपिदुना मयुम मकई साबिदुना शांति हंजिन हनबियु नत्रबदि लमदम असिदा सोइदना सिविल वार थोलक्तुना हजिक चाकलिबा मई असिदगी सरुक कया हौरक्तुना जाति सिंग असि मुटमिनरख्रसि हाइब्रा हाइबो वहंग हंगबगी मतम यौरक्ले मतम कुइरक्ले अथुबा मतमदा सरकार न पीस टॉक तौनदुना वारिशिन पुरक्लगा मिचम मियाम सिंग असि तंगदु लैताना लैहलु कनामना अगी सागै मुटले इचानुपा अमखक यावबदो हातपिख्रे हाइना तेंग थारिबा सिंग अदु उरुबदा थमोय पुग बंगमद्रे अखोइदा मियोइबा अमगा लैनरिबा मिनुंगसीदगी मरी अदुना कुकी लालहोबा सिंग खुदक्ता हंदोकु लोइनना येलहोंगैदगी
रक्लबा नुंसी चानाबा दु हंजिन हंसी हाइना अपील तौखी लोइनना सरकार ना अथुबदा शांति हंजिन हलु हाइना एके मीराबाई नंगसिगी लेंगाक्ता अपील तौखी ngasi mioi lising kaya gi mamit na gitari ba mamit ki piye atuwa matamda pirang ase tingbi tuna loina na makoi gi tangdu lekta ba mayum makai sana bagi damakta atuwa matamda kona bi da targadi civil war haiba se hauji hauri ba mai asidagi saruk kaya thongna haurak laga ngasi aikoi lamdam asigi leipak asigi jati aikoi je punna tumindarasi haibra haibase masi hangning ba wahang magi aikoi matam koirakleba aduna MLA के रंजित के लोइना बी के मधुमती नंगसिगे लेंगाकना अथुबदा वारोइशिन पुबिरक्तुना लांजेना रक्लबा सिंबु मसागी मरे कई मंखुंगंगदा तंगदु लैताना लैबा फंगनबियो मतिक चाबा स्टेट फोर्स सिंग थमदना मखोइबु ngak senhanbiyo लोइना म्यांमार अमदि मणिपुर गी ngमखै फेंसिंग तौबियो असोमना कयाम कुइना लेखिगदगे हाइबा मिचमियाम गे वाहंग सिंग असिना मितकी पी ताकिबा खंगौदे हाइना लेंगाकी पुंगनिंग चिंगसिलखे su adai di serong ju napa na ya ma di cha ko so serong ju am cha ya do chi state post tham bidra ga di mayam ji parja myam je cham na ga lai banga moi hai re ba adai as imai ben ur de am ngai te ang kap pe ba wen ayam mane ba an jai amat an de ba Relief camp ta changja fam loduna leiriba sugnudagi kalpana moirang themamade napetake asem naubi ani na fongdorakpada hanadagi plan tawba manba kuki militant singna chatharakpa mihat mipunda yumkai singmai thabikre isa hingjana balanjendanduna leiribani aikoi tangdu leitana isage khungangda hingba pami aikoi nomagi suja nomjaraga hingjaba अथुबदा लेंगाकना चिंखोंग चिंगदा खुंदारिबा खुनसिंगदा स्टेट फोर्स सिंग थमीदुना अखोइबु युमदा लेबा फंगनबियो इचा इसु सिंग कोविड ना मरम ओइरका मतम सांगना महै तंबा फंगलुद्रे हंदक महै तंबा हौरकपसिदा अमुक लांजेनदुना लेरिबा सिना अखोइदा अमदि इचा सिंगी तुंगी आशा लेट्रे खलुबदा थमोइ पुबा ngamde हाइबा वाफमसु थमलखे लोइना मक्ति सापदते खदि साएको खसापिया जोंजि महंजिन लगा लेबजे भइ ngamgadra ngamoidra khangde hanjiluraga tha mani lerakanda moina maitai sing tanga pangai rakanda amu hauze hairam ba plan silam bra jo khoi khangde moi marong khangmana tamina mo khoi pa phongna busatne adum ne hana khoina maina toronggadra haibo khanji jingnai aduna khoi di ayam athu matamda manipur force ayam ba oina pham kham khum khuding thambira khoi sugunugi area haidi border haigadra amai nga makhum je am tham pa me habi Panbayai Thobal Athokpam Dalaiba Athokpam Junior High School Khangabok Dalaiba Khangabok Higher Secondary School Amade Thobal Wang Matab Dalaiba TT Indoor Hall da Hangdokliba Relief Camp Singda AK Mirabai Okram Landhoni Amade K Madhumatina Luchingduna Chatke ELITETV News Channel asigi oina miyamna email gi khuthangda e-pau thabirakpa matamda email address info@elitv.in da thabirakna bakhanganjari Masi dasnatana ELITETV da e-pau phone nabagi oina phone number 9402890982 da e-pau birakna bakhanganjari miyamna so ELITETV gi YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter da so follow tobina bakhanganjari Loisilapada maroiba pau sing mo pizare Kuki militant singna sakti leiba sophisticated oiba khutlai seasonai haibage chap chaba khudam changdam phangbangam lei Relief came chom ganifu mapanda lanjanarakpa miyoi lising yangkai hena leidi haina Information Minister Dr. S. Ranjana phongdokre Amade Imphal gi Valley area da laiba district singda namidang pung 9 fauba curfew komthokli
Hojik faubagi oina ELITETV na sandokchaba Manipuri paw matang sa loisinjare mideng tabiribasingbu amuk kahana kurumjare.